ole ka video thara kan ulom le chuwa chonin vo india chonin enge tun sang hi som ni le pakhata hianin summer chung hian eng fragrance te hinge tha ti kha karon soidon ania chonin top 10 karon thanga fragrance summer fragrance mi patana man tur top 10 karon thanga heta hianin khan tur hi atam sia enge tunaga collection nei la po hianin hemi da ta zo kila tia hani hante dun de ora prapte po kan ya som panga thinga ronda theipo ni ama ro chu som panga ron to la video clip a thui ma thina duain chu kalau soi tui ma thin bok nen voini a chonin som garon ti dona garon than chuat te hi garon soi thui wak don lo thunga ni a toi them bera ti kan tumanga ti chonin video kan lu main he video hi summer fragrance soi tu da chu me jun ti vela soi ron siam tom tak kan ya ka tum de orenga amaro chu ka di thei mai lawa amaro chu tuna hen july thani to ma se khwa la lu me ma india ra ma ai khwa ala lum na sa ala hun la tak tho ni ka sia ti chonin ka ron soi zung do na ni ti chonin kan video tanila ma sabera top 10 karon tina chu a particular order in karon ti don lawa a thalo bera tanga a thaber so na tanga pakhat ti ba kha karon countdown don lawa ni ti karon soi mo bang pakhat chu ai ni a do chen gabana light blue poro mani a hei ode toilet ni a hei a thavia wa maro chu ka recommend du so tak chu do chen gabana light blue own tones khani a tunai own tones kha ka nei lo kala ka collection na hin kan da lo wangin tunai light blue hi karon da hei po hi a thalu tuk thawani kan test chi pa hem kan englo china la hei light blue own tones karon suggest zo na chan chu hei po hi a thalu tuk ama chu ta hi chuanin warm spicy atela light blue own tones a kha chuanin ama kha a bluish a fresh emema chuanin a cool bogani mi ati dai sing ani hei chu warm spicy tela ba hin klemin own tones ai kha chuanin samara du thu sam lo du zo ka own tones a kha chuanin khami warm spicy zong kha an pa ya rim dai le enge bluish de kha na ron tia chon klem na ron ti sweet de lek boka arim tu em mema hei po hirim tu thau ti chonin hei hi karon recommend thau ani chu amaro chu leidon chuan own tones kha lei kan ron recommend ani chuan pakhat le chu lai mema dior atangin ania dior sauvage ania hei dior sauvage ode perfume ania dior sauvage hawa hianin ode toilet oma ode perfume oma chuanin perfume concentration on boka kha ho zong zong han ode perfume hi ka recommend berania a chan chu arim hi asetio tha arim taklu tuk si lo asetio tha samara chon tu thu sam te zinga mi ania street by kan tilenga automizer cha em boka chuan hei metallic cap vek ani boka hei ti khan a pet em metallic cap ania arim hi thong kabin satela citrus ani boka a fresh em chuan a try down a hen tlem na ron musky deu boka chu dior sauvage a la em na chan le mi na ka favorite perfume ani an ti phong na chan chu samaratan du thu samania musky sweet citrus khang zong po khan ya chon incense san po boka kha khan on ti rim tui le em boka ti choin pakhat le a chonin bloody chanel ni a hei chanel atangin hei a rim tui a sweet em boka ni chinami dior sauvage kha khami nen po khana incompatible em ma amaro chu ke ma bi ka chonin chanel bloody chanel hi ka recommend zo ka du zo ka pakhat chau nei tur ni se a chang chu hei a sweet zo ka ari ma settle thowa avai pan mo me ma a fresh boka chonin warm spicy kha tiang vel kha tel lawa ta hian rim fresh ania blue ania hei po blue tho ma se hemi hi avai pan mo ka ti zo ke ma chuan chonin thanga blue dish na chulo ni se hei hi ode toilet ania arim hi amal de le ka amaro chu a tha em tho in leidon chonin ode toilet ni la oil perfume po khale ula du thu samani kha kha amar chu ode toilet po arim tu tu tho changa dog ya choin akori parma changin ania niche lampang ve niche lampang hi kan ti ve de thunga wara chu mi mai classic boxy timeless boxy
engti kama lui thei lo tur khopa ka du ania hei chu Versace changi ania Versace Pro hei 100 ml ania ode toilet ani boka e Versace Pro hi arim tui ka te mema abur hi ai abur en ngot po hian hei chu han special view ang kha design ki koi ve rom view lawa ama chu chang kang ka dia tianga simple taka anon ti chon hei boy blue line ami tho Versace Pro hi hei tuna ka on pho chhuat to te zinga kha chonin a classic bering ka hiarim hi chonin a simple a maski emema chon a sweet boka hei ka recommend emema ni a tawlu tuklo boka mi zong zong manatan summer chon du thu sap te zinga mi nia hei in nei thei chonin in summer manan sa tam ti kha ka soinga mani ti chonin a full review video pasala ma kalo da to chu in do choni lo vai le ton ya ti chonin Akori Parma Colonial Club ani hi a Shinkhani a Colonial Club Akori Parma hi rimtui tuka boka hi po hi ka recommend a tha amaro chu hei tlemin a creamy dewa I summer lung lu tuk chun ni savet vun no ya chonin tlemin a creamy dew hleka wang hianin overspray no dew hleka tlem te in spray khain a toke mema ti chonin summer so ta ngan summer kholung lu tuk ni sa lu tuk no ya chonin a creamy dewa wang hianin tlemin omati nuam lo ve deu theyang a thein ka ringa amaro chu I kapman reng reng in hei kapang voi khata ka spray chong ngai lo over spray ngai lo a vai banu me ma tuna ka mention to ho zong zong han hei a creamy bera a fresher chuan a sweet boka summer fragrance chata ka ni hei it's one in adable hei bo Jo Malone ania Jo Malone Tuberose Angelica ania hei colon intense ami khania perfume concentration anga nena input tla asiam ania hei a changkang lu tuka rim a bom zong zong te hei a bottle te le a bottle a changkang mai ba ka a rim hi a changkang em ma I soifia thiam har a rim hi white floral rim anama chuanin Angelica the Tuberose rim te khatiang kha impola implant fu em ma hi Tuberose rim ho a chon implant fu berde zinga mi in ka shia ka recommend me ma amaro chu soita ka khan ichina mi am thau khan he poi overspray la om de leka asan chu hei arimi adaka essential boka summer fragrance so hi atla puina fresh citrus ani tam pu amaro chu ta hi chunin citrus lampang le fresh lampang kha atam ni tuklo amaro chu adaka amaro chu engem ti takin a fresh le view thowa chu mi wang choi overspray la oma tlem te in spray to khan he bo so adok le a chuan kan soi chu chu anga hei poi niche fragrance zinga mi kan tu te zinga mi nia Armani Gil dozan ne Italian bergamot ania hei poi karon soi to china karon recommend to china tung thang hianin kan a ber te zinga kala da ni a bottle hi a changka me ma metallic cap ania a ke thai me boka so Italian bergamot ania soita ka soi chin ham bergamot reng reng hirim tui lo om ngai lo shim shima hei hi chu bergamot concentration lu tu ka ri wangin samara chon chata kani a chate po om thawa amaro chu hei a thaber de zingmi kati ngam ania dewa pon kapmang na savio phal lo na chu kapmang ve zo zo to compliments po ka dong no mi a hian mo a thulu to kani ti chuanin a dot le a chuan Acquadigio atangin Acquadigio Profumo Giorgio Armani hei tuna kani la hi 125 ml ania abur aliana amaro so abul lian kan hi ka in chir lo khop maya hei poi metallic cap ania hei hi creamy thosi in a fresh mema summer fragrance a chon a thaber de zinga meaning ka shia hei hi ani na ta ka chonin niche ni lowa designer perfume ania amaro so designer perfume ro wa hetiang ang tu ka in blend fu hi om theyang em o adang hi ti te ka mingai to ti rum ruma ka in ka phang he nge duwa hei arim tu ya avai banu ama hei summer fragrance a thaber te zinga mi ka soi tu ala wanga dule etika emo a full on review te karon la dile anga Acquadigio Profumo hi Acquadigio line song song a rim tu ibera Profumo ni lo hi Acquadigio puro te oma a film lang kha ichonin Acquadigio tho essenza ti te oma profondo ti te oma amaro tu kha ho song song han Profumo hi a rim tu ibera ichon hi perfume concentration ani nge a ari maria aceto cha ni leng ya da ya hemi hi a tha ai to mai so i thui do thiam lo
It's one dot le a chuan in hei po hi best of the best ka ti te zinga mi ni a create atangin create hi a thalo ngai lo a chuwang chuan create kan sei chuan a thalo ti kha ru in a she ngai mai ome ei create ni a Silver Mountain water ni a hei hi 120 ml ni a o de perform ani boka a thai me mani hei po hi arim tu ya hei ko ngai tu thiam da chuan in enge tlang atanga stream ron luang tha I vur tui deu o tui thiang deu mai tui vot deu har ron luang tha khatiang khamin field tira thiang lim boxi khatiang kha chuang chuan summer tan chuan du thu sama ni top hei ai tha hi a tam lawang hei hemi tluk te chu omai the ma sei ai thai chu a om pon pati khat vel bak om karing lo summer fragrance tan hian chuwang chuan in I create Silver Mountain water hi in du ani chuan in lo leiu la ma ro chu aman hi a to deuh hleka I amai ro chu kan budget ina pha pot chuan in chirngai lawang lei ula ti kha karon suggest wa ka recommend mani hemi tluka tha hi atam lo he khovela hian create Silver Mountain water ni kha khan he pon ka bang nual to chuan a to bera karon soi tur hi Tom Ford changna nia Tom Ford kan sei hian fragrance thalawan nei lo him Tom Ford hian e create ang thau khan chuwang chuan in tuna karon recommend tur po hi a sleek ma a shin boka a changkang engkima kan du to bani mai tu na mi hi Tom Ford Lavender Extreme nia hei 50 ml Tom Ford private blend nia hei pangai Tom Ford private blend how bottle pangai khan nia ani ma hi chuan in soi thui chiang da tur po ka thiam chi lo na kina full on review te po ka lo la ne yanga tuna chuan soi thui viang na hun po ni lo hemi Lavender Extreme hi o de performance ya ari maria a sia cha a projection cha a longevity cha me ma arim bera so in lavender ani na angin lavender a tama lavender rim ania chuti rolling a musky boka claiming a sweet boka lavender hi in lo arim hi in lo she chiang toi mo ka she lo lavender rim rem hi hetianga blend thei tu he eng thil nge an polo mo ka tia arim tui sa tho lavender po amaro chu hei chu creamy te seductive boka a fresh ma chunin a slightly citrus notes and pol boka ni citrus stem atel boka kha aron project atira aron project khan citrus kha arim tu ma tanga spray sinoma tu ha iro mo I ga spray khan in atomizer chazia ka I spray enge I spread cha ani arim tui lu tu bani hi summer chuan heavy hi I rock pui nge yang ti kha ka ring tla dani tuna hen hei mu kan ngom lo me ma ka than na sa I achan chu alum khom ma ya room chunga phui du eng gate khunga achan chu noise pollution te tam thina wangin chuanin fan bo on ngom lo ani noise pollution kha tam ka lau de le ka ti chuanin mu kan ngom bak lo mai thei a ma ro chu khan video chu kan zawa kha ho ka recommend tun summer 2021 a thaber ber te ka recommend chu ni a khan nei ve ka ngai lem lo kha ta singa mi pakhat khai nei ni point in summer man in nei ma ai chan anwam tho do na ni ti kha kan ron soi duwa ti chu in description box anwai mi khu in lo check out anga eng mo karon da do na ti chu ani khati ho kha karon recommend chu ni sela video to kila video dot le a kanin pula don ya mi lo clear ula ti chu in rim tu ula lo kon fi mem lo ti kha kan sa che ni ani ve ku le bye bye